HCF sandani chinni oma division method jok lawan masata ila number pani min lo peta tuna hian 30 le 42 min pe a jon 30 le 42 HCF kan jon don jon atlem jok hian alien jok kan divide anga 30 hian 42 kan divide don ta ni te hian jon 30 in avai khat 30 kan tianga chuan kan minus anga 2 minus 0 to 2 nenga tan una chuka chuan kan next step tur chu heta a divide 2 masa jok hi a bang helai remainder 12 kan divide non leng chu ti hian kan tiang helai 30 hi tan kan da lu tanga kan 30 kan zia kanga chuan 12 kan divide don ani 12 in 30 te 2 ber chu avai ni ne ya chuan samni pali in ta 12 in 12 2 za 24 nenga kan minus le chuan 6 alo chuak ta chuan ma kan tiang bok khan hetaron 6 ron chuak hian heta a divide to a chung chi a divide to hi kan divide lenga tan 12 kan la thanga chuan parukin avai ni saum pani chuna topa 0 chuak tura divide thei tu nung bari 6 ani ta ni chumini chuan HCF of 30 and 42 is 6 kan tiang 6 hi kan lak chan chu 0 chuak tura divide thei tu nung berani ati da kan chinon le thok thokang ama saberin given number min pek pani te kha ate jokin alien jok kan divide ta 13 42 te tu ber chu avai khatania 31 is 30 kan te kan minus 12 a chuaka heta 12 ron chuak hian helaya a divide 2 ha kan tan kan da chu kan divide le ta ni 12 hian 12 in avai ni samni pali nia kan minus 6 a chuaka heta 6 ron chuak hian heta divide 2 12 ita kan da le a chung kan divide ta 6 hian 6 in avai ni 12 ani 0 chuaka 0 chho theina tura divide thei tu nung bari HCF alo ni ta ni chuna dot le chuan prime factorization method an tia a prime factor kan jong don ani 30 hian enget lup kan jong dona kan ti dan tur chu 30 prime factor kan lang ti hian prime number in kan chok tang hei pani na vai som panga nia chun hei pathumin avoi nga nia pangai na vai khat chun 30 kan ti hian lai pathum het luk dona 2 into 3 into 5 helaya a factor ho kan jekta katiang che khan 42 kan jon saklenga 42 chu 2 in avoi hi avoi khat 3 in avoi sari 7 in avoi khat ania chuan 2 3 7 kan lang helaya prime number on choku kan la le ta ni chuan HCF kan lak don chuan helai hei prime factor an tia helai prime factor te tang hian common in lang tan true om ve ve a chuan HCF equal to kan tinga true om ve ve wangin true common ti na nia true kan la theya 3 po om ve ve a chu wangin 3 po common tho wangin into 3 kan tinga chuan tan 5 oma hetan om ve lo 5 chu common lo ti na chuan tan 7 oma tan 7 om ve lo 7 po common lo ti chuan a common chu 2 le 3 chu common ta chuan hemi multiple si kan multiply chu kha 6 lo ta chuan HCF a khan 6 lo chu le tho ta ni ama sa jok kha division method ania anoi jok anung jok hi prime factorization method ani